bwiza bwanditswe na Yohana igice cya kabiri turasoma uhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatanu. Nimero z'urupapuro ijana na gatanu. Umudanzi w'ijambo avuga ngo ubukwe bw'ikana. Ku munsi ugira gatatu hari ubukwe bw'ikana i Galilaya, kandi nyina wa Yesu niho yari ari. Yesu nawe atorerwa ubukwe bo n'abigisha biwe. Maze vino ikamye, nyina wa Yesu arababwira ati nta vino bafise. Yesu aramwishyura ati ndumiye nyina wanje, igihe canje kiragera. Nyina abwira abasuku ati icyo babwira cyose mugikore. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Naya amajambo y'Imana numvise mu mutima wanje kuno mugoroba ko tusangira. Turabonye ngaha ingene habaye urubanza hari ikana i Galilaya. Yesu abahungu urubanza, kandi nyina wa Yesu Mariya niho yari ari. Mariya yari azi ko Yesu akora ibitangaza, kandi mu rubanza murazi ko haza abantu benshi, siko none? Hanyuma rero turabona ijambo rikomeye nyina wa Yesu yabwiye abasuku, abantu bariko baragabura urwo rubanza. Ababwira ijambo rikomeye, ababwira ngo icyo Yesu ababwira cyose mugire gute? Mugikore. Yesu nashimwe. Kuno mugoroba numvise ku mutima wanjye ko tubisangira iri jambo. Twebwe twari kuba hano mu ngoro y'Imana. Hariho abantu benshi barashekura akanya nk'aka, ariko twebwe Imana yaduteye iteka, kandi twaje kuvugana n'Imana. Nawe siko? Ndizeye ntakemeranya aho babona n'iburaza abashe kukubaza bakakubaza mbwiye wababwiye ngo ugiye gusenga, siko gashenge? Kandi iryo jambo gusenga ni ukuvugana n'Imana. Twaje kuvugana n'Imana. Aho Imana iri hano, Yesu ari hano. Rero mw'isi tugiye kumara hano, hari icyo Yesu agiye gukora. Mu mutima wawe hari icyo agomba gukora, no mu mutima wanjye hari icyo agomba gukora. Usangire ijambo, icyo Yesu akubwira ubwire gute? Ubikore. Yesu nashimwe. Turabona hahagaze umwanya izo bariko barakora zirakama, bariko barakora umutima mwiza w'ibintu, kandi babiryoshe kuko bari bawuteguye neza. Ubwoko bw'abantu bari benshi, turahera kuko urubanza rutarahera, kuko namwe babibonye. Hanyuma abariko barasenga bari bazi ko baza kubigenza barakura, ariko baca baribuka yuko hari ijambo Mariya yababwiye. Yari yababwiye icyo Yesu azababwira cyose muze kugira muze kubikora. Yesu hari icyo yababwiye muri ako kanya. Amaze kumenya yuko bakuze batanga, yashaka kugenda kuvoma amazi. Aravoma amazi kuko Yesu yari yababwiye icyo kintu bakwiye gukora. Ariko kibabaye bariko tutabone ati garutana amazi, kandi habaye gutanga ubwiza bibi barazazanirwa. Ubwo bari umugore yababwiye yuko icyo Yesu azababwira bazamubwira muze ati barayavoma. Mbega baje gute? Barabikoze baravoma bari gutuza. Bamaze kutuza umwana cyatunganye, acavuga ati rero ubwire imbere uriya yaraje kuturubanza agira icyamuzi acaza arubiriza ashaka
icyatumye bigenda bityo ni uko bumviye icyo bari bagize babwiwe na Yesu. Nasoma ijambo ry'Imana hari ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Luka igice cya 19 kugira ngo mbere wandamije hepfo urabona inkuru y'umuntu yitwa Zakayo. Nawe yakoze icyo Yesu amubwiye. Dusome gatoya 19 dusome mbere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Bavuga ngo Zakayo ashikiye ariko arahaca. Hari umuntu witwa Zakayo yari umutunzi akora umukuru kandi yari umutunzi. Ageze kuraba Yesu ngo amenye ko asa, bimwangira ku ishengero kuko yari mugufi. Arimukangaje imbere yurira igiti cyitwa umusohora ngo amurabe kuko yagerageje muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangabiza aramubarira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. Yesu nashimwe. Turabona Zakayo nawe yakoze icyo Yesu amubwiye. Yesu nashimwe. Zakayo yari umuntu akora ibintu kandi yari umutunzi. Hanyuma arumva inkuru z'umwami Yesu yuko Yesu akora ibitangaza. Igisagara Yesu yashikamo abantu bambaye iby'amabingo bakaza kuri we kugira ngo bumve inyigisho ziwe, kugira ngo babone n'ibitangaza akora. Uyu Zakayo nawe yumva inkuru za Yesu asatangura kwibuka ati jewe cyamwongereka. Undi munsi yumva yuko Yesu ariko aca mu nzira hafi y'aho Zakayo yari ari. Acatangura kwigira inama aravuga ati mbega yemwe ko jewe ndi mugufi nza kumubona gute kugira ngo ndamumenye. Zakayo yari afise intumbero yo kumenya Yesu. Aca yigira inama ati reka niruka ivyari imbere. Aragenda ariruka abantu bati kugira ngo ibiki ko yirutse. Kumwe baramukurikiye ariko babona ko ikintu kidasanzwe, babona ko yeze ku giti yuriye, babona ko kidasanzwe arunama yeze ku giti bati ntakundi reka turaye bwatangura baraza w'umuntu akagenda wenyine. Siko bari mu kanya gato Yesu atarahaca. Yesu ashyize munsi ya cya giti kimwe Zakayo ariko ashobora ahagarara atararaba yarabande. Zakayo ndatomboye n'undi ariko araraba nawe ndamwumva noneho ndamubonye. Yesu atabwira Zakayo ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi ngiye kurara yeye. Yesu nashimwe. Yesu yifuza ko umutima wawe kugira ngo musangire hari icyo bakubwira kubona kuri uno munsi hari icyo agomba kuvugana nawe. Nabwiwe ngo ndakubwire icyo akubwira kugira ngo gikore. Yesu nashimwe. Amen. Niba ukundi munsi arimo yiranga mu musozi ndetse tugasenga kandi dufite icyifuzo kandi tumaze imyaka ibiri twubakanye tutararonka akana. Turiko turasenga twumva ijwi ritubwira ngo genda musengere mu rusengero. Yari Yesu avugana natwe ko dukwiye gutera intambuko tukava mu rugo tukaja mu ngoro y'Imana. Tuca dusiga twugaye inzu tukama tuja mu ngoro y'Imana gusenga. Dushitse mu rusengero twaravugana na madamu namubaza tuyoye uko nta kintu babona bagukorera kitari cyiza. Tukaganira n'abakamubaza tukavugana yararaho rigaca. Ndasubirayo undi munsi turi mu rusengero twumva ijwi ry'Imana rivugana natwe ngo tuzabashumbusha. Yesu nashimwe. Atari twakoze icyo Yesu agiye gute yatubwiye. Aba turavugana turi abanyene mu rusengero
twese turonke umugisha ukurikirana natwe twibuka rya jambo Yesu atubwira mu rusengero ngo z'abashumbuzi. Yesu arakira niwakora izo Yesu agiye kukubwira kuno musozi azogukorera ibikomeye azogukorera ibitangaza kuko Yesu ari hano. Yesu nawe Yesu agira Yesu nawe umugisha. Mwami Yesu turagukeneye cyane, tugukunda